Jangnoi kho hi Cedar Hills East Cycle Subdivision Kangpokpi District chule cycle town a kuna kilometer somni le thuma gamthla hin Naga ho khu lower leisan to ki gamgit a hi Jangnoi kho hi in zale som thumlenga a hin a khu hi vengli in ki hianin khatna luidung veng nina pat kun veng thumna in pi veng chule lina thlang hoi veng a hi in chunglang chu mulin akulin noilama mul khulum kiti mulum neu khat a umi sangkhat zaku somku la avel chun NSCN IM hon monanei lo ku kite tha chimit ding atiu gala chun Jangnoi hi ei ho ku kite khola a sim thu mancha country made arms ki ha sim namun pen a hi hiche thu hi naga ten jong a hewin hiji chun Jangnoi khu bulu ding hi ama ho ki ha gut na pen jong cho hi cycle subdivision hup sunga dinga jong Jangnoi khu hi khutling pen hin itihama Jangnoi khu hi aki hal hla a chenlel na ani yule cycle chana ku ki te chen na zo si be thei ding hi ti hi mi zo sin a se yule a he lo cha hin hi che hi naga ten jong adu yule atu pe no cha hi ki gut dan khosung le gamsung hu tup din khosung miten village defense force VDF asi movin hecha chun pa Khaimang Chongloi hi defense secretary a hi khokim vela so nang a phi win a kamuvin avela leiku alayovin duty post mun gup asi movin khosung mi kum som lenga ki pat som gup lenga ki ka pasal zo si hopli in aki hom khenovin hon khat chu section group in aki hom khen kit ovin nitha asi le duty group khat in apu ovin chule galmi hung na dinga gin mo lampi ambush boarding munni atoji ovin chule khotwa mulum chunga post asi movin observation post in amang ovin a hi hichi pera mancha anei chu pumpi SBBL guple adang se chu sim thu a hi a het bailam che theina dingin hichi thusim anaji pa pu Khaimang Chongloi ji bang banga kahin sei denga hitai khoki bulu dan nisim somni October sangkhat zaku somku le thumni hin keima lamkai hinan duty kapuvin jingka lam nidan som le akim vel hin khosunga sahi khat ahung hlai lut in duty puhon kaman un nitha anin ka ki hu nuin a hi nitha nidan nga le akim vela kani achai chun sana ke thil pu sakun Assam rifle AR Jawan ho Jamandar khat lam kainan ahung un tu jan le naga hon Jangnoi khu abulu diu a hi ti CID report kamu ovin hezia chu hung ka hi vi ativi ke hon jong AR Jawan ho chu duty post sa sa ding ka tiule duty post chu a hoi lo ji chun aumngam ta povin hi chun charge officer agi tawin hi zan nidan ko le ake velin ambu sa to hon mi amutawin pumpi akap ule pumpi athon tan hi chun ambu sa to ho chu kaga puido tawin hi kaunglon phadun khotlang ka samin pasal zo se duty pudingin chule nu naw chapang le te se ho zo se chu hoina kagi khuwa asa tawin hi charge chu leithu bangkara kisim a akoma AR ho hi vi nisim somni le khat thasom sangkhat zaku somku le thum jingka nidan thum le kim vela khotlang ka samkit un pasal zo si leithu kisim na kim vel thunga duty ka bolovin a hi galmi ahung mong e ti he koima umpui hinla kigin na ka bolo hi bove nidan lile ake jingka lam khuwa phil ta in gate number 1 duty post naga te to ki ka langa kun chun kilometer khat vela kuna gamthla galmi ho chu ahong ki tum lut a lampi panga be sau kamutawin kin jong kaloi ho koma ana khongai jun AR ho ga ko wingi tin AR ho nalam
ka hlai zelin ka ga seile zamindar pa lam kainan mi gup ahung vin a hi ama ho chun LMG AK47 le SLR ake chayuwin duty post ka pha pharun LMG fit a bol un galmi ho chu sapai hon akap ule galmi ho chu che la jingun ke ho jong ka thaw num za in leithu chunga akading do un hui thu sak thu kan le gala u tin ka samun a hi iti chun kaloi ho koma nang ho ana umun keiman iloi dang ho thu ga pi ngi tin veng ma sapen thlang hoi veng khoto pat ka hlai towin ka hlai pumin koima lung ling lau hi un napan na ki tu tain pangun tin khothlang ka sam towin a hi he chepet ta chu jingka punga le minute som a hi tan khozong awa thing tai khosung chu koi ma u pu aham sa chule achi lewa le khat cha jong om pui hinla galmi te chu khona thingla a chu gul tu sa uma khowa nga dan a hi tawin hetia khu ka sapa ka hlai to pe ta chun khona a kunin LMG le AK47 rifle mangchan e hin kap tawin a hi chunglama kona e hin kap a hi ji chun kamasang tu la chu mei changin akha na leisi chu aphula la jing a hi gang ta in pu le lalte in kisana leikha ma chun ka kisel tai hinla mei changin in bang akha na chu ahom la jing in a hi chomlo ka in thlang hoi veng khona duty post ni na chu galmi hon a hin no khom tawin duty pohon hang san ta in pumpi akap khomun sim thu mei thalin akap un na hi hinla mei thal ho chu aphagam tapun galmi te chun bom ase khumun meithal akap khumun chomlo ka in duty post ni na chu a hin kap ke tawin a hi hechia kun chun khosung ahung lut panun in zong a hin hal pan tawin hechilang pu sadia chu AR ho jong lamka a galmi ten a hin kap un havildar pa chu akong bu atheu piun ama ho jong anung jam tawi galmi ho chu gang ta in khosung ahung lut un hlang hoi veng chu aban banin a hin hal tawin gimnei ta in a hi sala la jingwin a hi chule observation posa pangpa pu seibung khosap chu adon budun ta seibung pumpi thon ta atiwin a hi he chu ni dan nga le aki evel ta a hi tai bomle meithal gin chu kan pu ki kang abang jingin chule tula kuna van lam chu ivet le mei chang leng chu walla lain a philap lap jingin a hi pujang ten lalte in tom lampi komo a kaum na chun kaloi chapang khalle pu pau kam to ka hitawi hechemona chun kapang un galmi ho kating un hinla tinzo chi a hitapoi kele kaloi pa mei thal choi chu sim thu a hin khatve ni ve ka kap zo win mei thal chu man thei a hitapun mi pi ki kholna mun lang chu kanai phei tawin a hi le wangsit ta in charge ka pha ding ta un pu pau kam chu angei changlai ta hin kap khatawin apet in thita na hi heti chun thlang hoi veng in som ni la thum chu abon chan a hin hal thatawin heji chun gate number 1 duty post chu apam lang a hitan heti chun galmi ho chun nunglama kunen akabun na hi le duty post a pang ho chu apang zo tapuwin zamindar pa panna AR zawan thum le khonga ho mi khat akap khatawin hi hiji chun duty post chu outdo tawin hijing zong le in pi veng khuna duty post thum na upa vum le chongloi lamkain hangsan ta in apangun duty post hin nailut masa sa chu akap li thu jingun galmi ho ale jam pen ho chu NSCN hon ahin le kap girun tampi athivin a hi duty post thum na ho chun phata atin lelta ji un gulhlang lal khoi lin le gulhlang hem thong ahin kap khatawin aga ki thu pi ding jong thei talo chule duty post oddo dingin tawin a hi khunga ho mei thal zo si sim thu a hi ji in kap thei khat cha jong tapun alang khara kinep pi ta AR zawan ho chu mi pi ki kholna char sa bangkal noya akisel in AK le SLR rifle ho chu van lam ven amo kap tawin a hi hezong le awang phat ta in zalen phai hlungtin khua kunin pu hlun chun chongloi le gulhlang
si tin lal sing sun lam kainan Special Sacrifice Force SSF tia kimen vo gam sung hu na dia ki pedo ho 303 rifle le cartouche ki choi mi som tabang ahung thlung pajun duty post number thum in pi veng na ho chu akithu pi pai jingun heja chun na sata in ki kap tu na ana umin galmi jong tampi akabli uwin hi galmi hon duty post thum na ano ke zolo phat un mi pi ki kholna attack ahin bol kit un hinla bunker phata hi jin i ma alo thei pu wen hi hechemuna chun galmi ni athidenin alung jing jong akipu do man ta puwin akigel sangwa tam thile ha sa ahi phadin all tain azam do atawin hi hichi hi jingka nidan git le ake vel ahi tai jingka nidan git le minute som li vel in sena kaithil ar posa konin reinforcement ahung thlungun nidan ko le ake velin leimahung headquarter akonin akiso kha ho podo din helicopter ahung thlung ta na hi Jangnoi khu kibulu na hin wangsit ta in som ni le git vel hal thla in aumin mi khat athin chule mi thum akitong khan na hi galmi tewang izat che thi ham tiwang ake hepun he zong le mi som thum som liwal be thidin kata sanun khosunga ke zadanin Jangnoi kibulu na chun NSCN IM Major khat le Lieutenant khat pannan mi ha thi na pen mun hi tin asayu na hi hei chun galmi ho chun lungdam lovin avela Jangnoi bulu ki ding angai tu win he khunga volunteer hon nisim som ni le gup November sang kha jaku som ko le thum ni khun gamla aga subui khawin chuzowin nisim som ni le sagi January sang kha jaku som ko le li ni khun ahung kun kirwin hi le nu mei sagi khopam gamla anche me hola achinawa tu khawin adong manuwin nu mei sagi ho chu amanuwin anong kilewa akhut akanun akapli gam tawin hi wang phat ta in nu mei mi sagi la khat chu akap kha khaun akithi thlem sai na hi le ama chu asu chana na in hi heti chun direct ta khosung hung bulu ngam talovin gamla thingo ja mi ahung chang thle le ji win khosung mi gama chi ra hin thau jong mi phabe ana umen na hi